Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Helen, nga iti ang dama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, apaman ang nakitak iti YouTube daytoy nga email address, saan akon ang nagdwa-dwa ang nag-email. May saak kadagiti sukiyo iti daytoy a drama, idi mang mangaganpay daytoy iti radyo. Ti amok ket talaga nga awanen daytoy a drama. Iso anaragsakanak idi nakitak iti internet. Sapay kuma, tamaidrama matoy kapadasak, adyak tupulos, malipatan. No kasta nanang, nairwar yung timpaw it ko? Ay, uwan anak ko. Talaga kadiasan ka makaawit inton kasangay ni June eh. Pasensya kayo nanang. Ngam sana ka pinalubusan ti amok nga agawid dita Pilipinas. Una yun, Helen. Walo lang titawan ni June din agabrod ka. Ita, sa kapulo kat inaman titawan na apaman nga kasangay. Ngamti ka lang taagawid. Imbagak matan ti rason, nanang. Kan may sa, ada kayo mo tita. Dagiti kasinsin na, adada mo tita Pilipinas. Narigat ngamin no ipilit ko ti kayat ko. Tama nga no sukatanak ti employer ko.
Kakaisuna na singpet da kanyak. Helen, anak. Amok matasaan nyo abaybay anti anak ko, nanang. Isa makaamo kayo pa'y nakankwana. Sana bale, taninayunak timpawit ko. No kaya tiyo, agpawitak pa, sakbay amadanon ti panagkasangay na. Uray no imbitaran nyo amin akaaruba tayo no iso. Anak, saan nga umdas di kwarta nga ipawit mo? Teenager ni Junie. Bakit ang matan? Nasaysayaan no si ka na mismo di. Pangaasim nanang, husto ko man. Ano sa nyo pa'y lang ti mga iwan iti apu ko yo, bayat ti panagtrabahok dito'y abroad. I will give you money, Helen. Just stay, okay? Sir, I need to go home. My family needs me. No. I give you lot of money. Just don't go home. My family need you here. But sir, Please, Helen, don't leave. Helen, I'm begging you. Don't go home. how much money will you give me, sir? Lot? Just don't go home. Okay, I will not go home anymore. But you have to give me the money now. I need the money now, sir. Bilibakan ka, Helen. Amo malamlam yung daan mo tayo. Siyak pa iti ko na, Manong Lauro. Oh, aday ta ka manen. Di na kon awagan iti Manong. Lauro latan. Nabaybayag tan nagkadwa ditoy. Di ka kadipay la na erwa mamang birngas kanya. Sa bagay, oray inauna kang miti siyak. Saan amadlaw iti langa, taubing tilangham. Talaga mat. Bagay ta nga rod. Aday ta ka manan. Insamiram manan day ta abanag. Agpay sumot ngamin. Agbagay talaw na, Helen. Sika, kanayin lata nakasta ti bagbagam kanyak. Gapot agpay sumat. Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di? Saan ta nalapdan dagitirik nata, Helen? Anya ka ka di? Amang ano maamon dagiti amo ta. No bilang maandaan ta iti relasyon. Ilimad ta, ha? Amo mo ta saan ang mabalin ang maamuan da. Tamang ano pa panahon da ta. Kakaiso na nasingpot da. Isang arot ang nagbayag ka kas babaw nanda. Katsyakmet, nagbayag kas driver da. Iso asa na rin ba nga maamuan da tipod no? No bilang laan. Pudno nga inauna ngam siyak ni Lauro. Ngam saan amadlaw, manang Emmy. Ubing ngamin tilangana, kat na ismarte nga agbadbado. Kinapudno na, simang petak iti ayan dagiti amok. Sigudan nga agpapaay kadakwada ni Lauro. Isu tinangliwliwa kanyak, tapno sa anak idi ama homesick. Tila ang jak amo. Katnoan niya ti pinanawan na abiyag, iti pagilyan tayo. Tasaan met nga gis istorya. Gapo ta mariknak met nga da panagayat ko kankwana. Inaklon ko, kat ad-adan ang nagbalinak ang naragsak, iti pagilyan nga ayan ko. Tijak amo, kastoy met gaya men ti mapaspasamak, iti pagilyan tayo.
Anyan, apok. Agtutubo ka pa'y laang nalaing ka na aginom. Anit, bibiyang iyo ya. Ha? Ha, unay adi kasta pa nagsasaum, apok. Apay ngay akasta kamutan. Kasano? Naglaing kayo makibiyang. Man nakibiyang kayo. Anya, ay unay kan. Saan apan nakibiyang teraramid apok? Ikagkagumaan ka laang nga iwanwan. Ta saan ahusto teraramidam? Kada kayo ngay. Daya mo't husto aramidan nyo. Ha, Awan mo't husto aramidan nyo ah. Kagasam ngay. Tadiyokit din kayat ngay tad kanyak ti amin ang kwarta ngay paupawit ni nanang ko. anya, ay por Diyos. No itad ko kan katipaw-paw iti inam. Anya pa'y nga iti gastusan iti panag-aadal mo. Apay tamo yun. Sumsumrigak pa ya. Anya ti kayat mo asawan Junay. Ibagam kanya kapog. Anyaga po ngay bagak kata kayo ngay. Adula amin nga mo yun. Helen, makabulan na nakarelax ta. Solo tato'y balay dagiti amo ta, nagbakasyon da. Pudno day ta, Lauro. Ngam aganad ta. Narigatan. Diyak kayak nga adama sa udag iti amo ta. Wen, di ka kaligdanag. Agtig na itala tayo ti normal. Nangruna no data iti living room ha. Tada CCTV ijay. Pudno day ta. Kan aramidon talata dagiti trabaho ta ditoy. Uwan saan nga minakayat dagiti amo ta tinasadot? Narigatan. Ang mga naday takit din ti pakadaksan ta, no kwa? Saan la day ta, Lauro? No day tay kadubong ta dagiti pada ta Pilipino ditoy. Diyak kaya't nga ipadlaw nga da relasyon ta. Ha? Apay, ibain na ka di, Helen? Saan mat? Ngam nasay-saya atan ti kasta tapno sigurado. Amo matan, no daduma. Dagiti pa'y mismo akailyan tayo ti pakaigapuan ti panakadadaal tayo dito eh. Ang mga no adagi pulong kadakwada kadagiti amo ta. Sa bagay, at damot puntom. Alangarad, tong palag ti kayat mo, Helen. Ninanang ti umawawag. Hello, Nanang. Siyak da ito'y nanang. Sana ni Lola. Oh, Junie, si Kagayam. Ayan ni Lolam. Apay asi katimawag. Talaga ngayon libas ko ti mawag nanang. Tadyak kaya tamangag ni Lola ti panagsarita ta. Apay, Junie. Nanang, imutan nakmat ni Lola iti kwarta. Anya, kasano nga imutan na kaakunam? Tip-tipitan nak. Tsak pa yun magatang dagiti project ko no daduma. Nakapapain ka dagiti kadalag. Ha? Kun ikatangan na kumay ti motor ko, nanang. Tanda ni amin dagiti kagayim ko iti pagadalan. At ang motor da. Hindi may pagpakakan ni Lola ah. Ikan na kumay ti paggatang ko iti motor, nanang. Pangasim. Tapno nagkagatak manin nga gadan. Ala, wanan. Ni antim adyan at ti pagpawitak iti korta. Isunto ti pangdawatam iti paggatang mo iti kasapulam.
Imanugutak iti kayat ni Juni, ajak man laki nunsulta ti inak, manang Emmy. Aklunag amay sa ti panaganak ko iti kinabalasang, no apay nga ingka gumaak tinagabroad. Ibain ko ngamin tinapagtang ko. Kat aklunag mat, nga ad-addaan ni nanang ko tinangas asikaso ka ni Juni nga anak ko. Iti na minsan nga imawag kanyak ti inak, madlaw nga adda pa ng babalaw na kanyak. Apay ay akas na ti panagsauyo ita kanyak nanang. Amo, kasan mo matla ang aklunan. Nga masigurado kasi ka tinagtaudan tinggatang ti anak mo iti motorsiklo. Ay, imbagak mo tan kada kayo nanang. Saan nyo napagparikutan ti panagmotorsiklo ni Juni? Helen, anak ko. Kasayaatan no agawit kan di Pilipinas. Tasi kan ti mga sikaso iti anak mo. Diya, kung kabailan nga iwanwan ni Juni. Unay kayon ayan nanang. Kasla saan yung apo ko ni Juni? Amo man napatag kanyak ti anak mo. Nalablabas pa, iti panangipatag ko kankwana. Ngam ti panangipatag mo amismo nga inana. Ha? Ngam diya kung kabailan atong ngaron ni Juni. Tapampanoy nuyam tumot ngamin. Pangaasiyo ko mananang. Huston. Diyak kaya tapagsaritaan day ta. Amom Helen, makalawasin ang nadlaw ko di ka matagtagari. At ka di parikot? Awat matkat di, Lauro. Siguro, pampanunutom di pamilya mi di Pilipinas. Diyak ilibak. Nang runak at nabayagan day din na udi ay awag kanyak ni nanang. Si Kamat, relax ka lang. Kaslasan ka na irwam ka dagiti na panawan tayo di Pilipinas. Makalagip lang dagi jay, no da ka sa pulan da. Sana kas din ni nanang ko. Amo ka na sa ertirik nana. Gaputan na kaisawa nga iti saan anasayaat. Idi na udi nga imawag. Mairwam kan Helen. Nabayag kan dito eh. Iso Ni, ti cellphone ko day jay. Mabitla ang tayo naksumbatan. Anyat na pasamak nanang. Aping agsangsangit kayo ngay mawag. Napasama ka, hindi pagbutbut nga, Helen. Si kantumat ngamin. Nanang, anya pagputbut nga ngay bagpagayo. Anyat na pasamak kaya. Aping agsangsangit kayo. Di Juni nga po. Nadisgrasya iti motorsiklo. Anya, Agawit ka, Helen. Ika gumam di agawit para ka ni Juni. Agawit ka. uwan nanang, agawidak. Orayan dak, tagawidak. Ingka gumaak tinagawid manang Emmy. Tapno makitak ti anak ko. Idi nakasangpetak iti pagilyan tayo. Naamwak ti amin nga aramiden ni Juni. Nang runa ti saanan a panagadal. Naibarkada gayaman. Kat nagbalin asukir. Tinasaam. Naputod ti saka ti anak ko. Gapo iti panakadisgrasya na iti motor. Kat idilaan na riknak, anapatag kanyak ti anak ko.
nga uray no jak kinayat ti pan nakaitao na. Gapo iti napasamak ken kuana, kapilitan ang nagsubli aklat ta dito'y Hong Kong, tapno manggedak para iti pamilyak. Ngam naan nadak itan, kan nakiwinaswasak meten ken ni Lauro, tapno may pamaysak ti agtrabaho. Tati panggap ko, apaman ang makaurnungak, agawid akon, tapno makadenak ti ina, ken anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, anyan ti padas mo. Masapul pa'y nga da mapasamak iti anak mo, sakbay nga inikam iti atensyon. Ngam iti sabali abanda, amok ang nakaamiris ka, gapo iti napasamak. Kat tinapatag, saan pa'y analadaw ti amin? Kat amok amasulnitam pa'y tinagkurangam iti pamilyam. Nang runa nubuyugam iti kararag, ti amin nga ar-aramidam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinlay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulodyo ang dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Intun mapunas dito'y lagi